Pamirsa nyangre galungan miwah kuningan puniki, harga sawetara pembuat pokok keuningin saya nincap. Nanging harga daging bawi kantun deg-deg. Kantos mangkin harga daging bawi sawetara ulung dasa tali a kilo. Siletungil pedagang daging bawi ring Pasar Badung lani Wulandari Maosang, pangarsan daging bawi dorong wenten panincapan. Kanan puniki taler mawasana ring arganyane sane kantun deg-deg. Arga akilo daging bawi inggih punika ulung dasa tali rupiah. Ring rahina galungan sadurungnyane awukus sadurungnyane sampun wenten panincapan krama sane numbas daging. Rauhe mangkin rahina ipun wantah sida nampah kali ukud bawi sane kaadol. Punika mawinan kali rahina sadurung galungan pai ketandani sida nampah kantos 4 ukud bawi. Indika inucap taler kebaosang oleh pedagang bawi ketut nonix. Ipun mausang sida ngadol daging bawi antuk harga telung benang tali akilo. Daging bawi sani kaadol rauh langsung saking Gianyar, santukan ipun taler menang ring Gianyar. Sekadilani Wulandari ketut nonik taler mausang kantos mangkin durung wenten panincapan krama sane numbas daging bawi nyangre galungane mangkin. Rahina ipun sida nampah kalih kantos 3 ukud bawi angin kaadol. Raris yening selain saking galungan sadurung nyane, ipun sida nampah 6 ukud bawi pamekas rahina sadurung galungan. Asmara Putra, Bali Pos Kuningayang.